Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Wui samla belamin saujur hadim bula syadung daga kanshi hakashitrik kelalingkat aratar pausan nakapelau ka khamat kamon hakaporish poduna ai min miet kat baudangwan hagumti parking lot ke badan ha containment area Shillong. Uni ubre belamin sau de belatip kerteng kemudian vakal kongor ubala arpulais nam karta bat mentau dong dan hapedeng gijing syak sumar hani Grims Hospital Shillong. Kibahi ngasem jong nu samla kila ujo daki jahar syaki pulit jong Jalupara Police Station halo kani jingja daga bajar kerteng ya we ubre uba kerteng Usaidin Ali ubade ukon jong kong Aisyah Khatun bajukat sen daga pahari. Kat ba YouTube yo ba ni social media sekarang tu nak tu diwakil gua Syadung tahu Barzala tahu Saidin hadir bagi wak item di lamba deu kolong pahari dua belakang kem wilayah lain biru ia dong ni nong susnong gidi nong susnong dongi di lalek pen di hadir ba deu Syadung tadi dia udah sa di Grem nong tahu pengga di Sumar ni naliang da berbal snong bat mengkap snong rombak snong bat kunju di rombak snong jo baru di Mosia kalau kata di wilayah lek do itu jasu di kidangnya ya di investigation dari lek Nukun isap di coba niru kumbala pensai rombak snong dan sopo ni yo ka victim na bag social media lain menin ti don gibi atu inga te bana mesta para ngayo kontak di bag snong juga long sopo naman nga snow ba itai ba kapaja istrik ta ga Syadung itai we samla di long snong na ni snong te ngala kontak di adi dia kontak di iri la phone kontak nga ti la pensya ho di long snong ni tengkat ni bag snong arol ba bagi nong kam nilai ni sini long yeng panai sim begini ka longi ba kai giting kam ka di kam nakalian ka ba nidon lang bata ni bigi kumjuru kumsi benta ban pandram yang ini ka jingle di Barzala ka bamdei su sim ka penikong kumba la jar gateng di deuta di Lomba Snong di utau nong le ya bala bamdei bangi ong mangi dei pastiman bagi ai nakalian ka family yung hihi yung bautau Barzala buteng tau Saidin Ali udai ukun dengan pahari baba bros kata gitu ya keren dengan pahari bahwa ni gubri bala pau mat menta adin ke jingkris tom ke jungi kita ba bagi GC kini sing dibenai peladap kini gubri unta kadon spo alam kini ke bro kalau ke ba nagalan di aror ba abang i kini sokya bani snow ba kini ke wara wata ke jingja ba la sosial kai ba ni samla la du sai ka khamat ke duni nomor la de la kontak na khamat ban ka kurung di katung ga jing pensai ba ying yo ba ke khamat ka lo su ba sini di kini ke profil ni ka di duni kita di Sofia bede ini kalau komentar bisa jawan bumi menilai dulu bisa outpost dari kedua hijab dan beli status Amerika kies nomor kini kami simla bu jing song sngan ya snong batau ni ke ador ba wala te ga jaka ka baja kadi ke kontenan ya ka bangi ju ekran na ka puas ka puar nadu ki bor ki bahalor na li snow ni kini ke ju tenang ni sikman snow ba lada kini ki bor ki bahalor bangi ekran kita kontenan ne ka disig conversation na kimla begin de i ngani ni mansi ni ador ba ni terekam hi di an ko snong ni pechu pun sam jeng no bat ni terekam di ka an ko snong namar kalalong sebab kalak yang bertungga jing reply ke bangiyo ini ki benai meladap nak kalian dapat tembur kelapan saya itu ba kerul dong ka dorpas nong ke demla ban rekam apa ka containment ngrai kawai ka ba ngim ni sautu hoy kata kan ma ban rekam ngrai kawai pring sautu ba ka jing roi bari jing sneo ko bade ni ki snow nak ni containment yim ong ki bru baro ke song containment ki basneo
de kidon kat tu kat ni kilong yeng ka ba kapantan man ka but nang tay kitip bagi nong song snong ang tu kitip kum ka dapat snong ba penyai hangi apo nong sopor kitip inu kita kilong yeng balingi kalong ba nakiliang gi pada keyboard pada page bagi long ki IT ni kilong phone kadu kita kilong yeng ar yeng la yeng sau yeng san yeng bagi kini kilong yeng gi ba spoil pada yeng society berapa beli kita ka snong mo ba nong sopor kan su sha kan po snong gi ba pamdi kan tai dengan ong ipi bagi ni snong ador ang snong imdan ni gintai ni kisni ko bami gi ni snong te nam tai we ar kajing po ria bre ko po ispo ka sengi kisnong gi pamarjan ni se chimkiar ni kena banta na kisnam gi bladak ru tolong namar kani granti ke ba kasnong ke bangi don mangi ador ba kadi gani granti ke bangi le ngiya yang mi berkading transit point ke bangi ong exit entry kadi katai te gi chimkiar ni kolong namta babun balang naman ni kwa ba menta kidang ya dung gi mensni menyar la nut men ya dung ya gibriu kamu la sai sini dikimio gi bayak dan tiru kabu kejing mai ki kena skol gi long kemi ki samla kamta mangni kadega snong bubun griu in kwa ba gini kom kita te shwa ginja gini gi takara ni kaleng gi arba ikun tu biang bakata ga bagi ong ru ba ngine po kita gi desing ambition katar ngine biang tuleng bat kani ketika final call na kaleng kujungi na kaleng kujungi in adi kanega yu kelas Pandangi sekpat ada ka desing ambition to pertenan bagi board page dari kimla begin dai tingi batsi bangin hapsi me ka ajo ti nomor nim kwa ba kalawai di kun dikti jengi konsep A dengan sini nom tak ni gibri sisni di bat sekawai kwa bon bernap lang be wala keren do maksud mo ba pi nakapor ni bisyar ng ada ya keren ya kani kalor poloja ba kani kalor poloja kisuya penmi hi daka monlojong kisia seng self style ben mensha kat kum ka record bangidon kadai ka nong sok po konten area te nang tu pada kumno sop kia penkela nak syaka lor pol baja te kataru kedi benia wat benia ong mono bo penkela te habia wat citep kaya kata ha te kadon ong department penpe ya lor kata te ai jeng kemat ya tre te balai hapor ba kadang don hapok jing pe jong kasnong dingi kapat da long hadukat ni hoi bakadon hi kejingnya iu kibon kini kibar jala bagi wansa ni kita ngidang lah hi bania cek tu por tambah menta ban kala long kini konten area khamta me kini gilor kolom jar area ma ong bi te kidon ki benta hang tu ki wansa kala long kejaka ri tengan ni kini bar jala ngani tu kibom don kot sla ki wansa ni ha hadin pada kita layo ikut Islam saya ya sebelum senang tu baru te ni yagi concern department ni badi wentep lingba gini ki social media lingba ki jingtho bagi ai ki jingtho ngiladap ai ikut Islam ngiladap ai na pensya tambah haduk mentaru i kanu ka reaction kumbo ongi robak song da boba bakani sasien yani le yang ini pensua biang ya kata kecing bagi siam nak support te kelalong very clear kumbo adan lui ga pule ba ong ya kata apa wega long back kata mo belakar kata ka seminar kata ka awareness program yang ba when there is addiction the crime goes per the menta pat atu por bi maksud ba menta ngilai i kelayat baik menta pi kot kisni suyo semua bersatu spang dulu kadang baik te menta dah ketu ko force ka bakumba ong menna khat saw nyong kini tre nyong kia song than ma ha nu kom te kata kan department of ya tambah dah kata ka force pi ong ba can eradicate all the evil things naka society kata tengah masuk ka kalong impossible balik ini boleh after all gini human beings kimde superhero ong te kata police department ni beli channel balik kini kala apa jing mai borok inok snong ni